Karbi Longri Abirta kelang rape doan arat phan sami nilhin ban kardom nang panjurek lo kardom non Karbi Longri Abirta ke than pon je bang nili thari jit khamsa non birta thipi lang ponik sinang Karbi Nationalist Youth Council atumpen EM Amor Singh Tisu lapen secretary Tenzing Rongpi tum ami PK kaipon Sonterang lapen Timothy Teron atumpen Petrol lek thia hem PMAYG hem so tangka chupidet aphistami hem so bang patang pipon pedet Karbi sai sutiki asong atumpen medhanga sai hemlong pherangkia mai kang nipon Son kro kisu ki pangji ki cholong abang phu pen si ki chelang dam ji aphan CM Dr Turam rong hang pen khirap ka chohang non puthot birta ang ton pen lang ponik sinang National Highway Authority of India atumpen Karbi Anglong long krong thia tuwar ning Islam ki pangcheng pen ki labang su krong thia tuwar ki Islam ki pangcheng pen alam ki pinianta judune pleng ni elang Karbi Anglong Termas Council ki parlopon Land and Revenue Saikam along Mondol SK atumpen adon rap atumbhan amen ke jok dun lapen tangka ki chu panglempu penang ana lampi klang tanglo lapan ke labang su krong thia tuwar ki Islam pon along sami longle ki tun vek hem phu atumpen tangka ke long nang ji arong teng pen ke long lidet puta penang ana lam du tanglo Lapan inu bahni ki chorok tok arada tumpen labang solam buthak ahok peralam ki chini ji aphan Goti High Court along smi PIL pidamlo lapan ki Goti High Court tumpen smi labang so alama buthak ahok per ki chini ji aphan smi Karbi Anglong Thomas Council tumpan pa chini lo bon smi labang so alama buthak smi Karbi Anglong Thomas Council tumpen Goti High Court alam pate pek mate alam karju jedet ajokpensi Karbi National Youth Council tumpen KCC aton riathingnu along smi EM Amor Singh Tisu lapent Land and Revenue Secretary Tenzing Rongpi tum amik P ke kaipon Amor Singh Tisu murdabat Karbi Anglong Thomas Council duerniti kelengkari no solibo Tenzing Rongpi murdabat Amor Singh Tisu murdabat Karbi Anglong Thomas Council duerniti kelengkari no solibo We want Justice! We want Justice! Karbi Anglong Thomas Council dadagiri no solibo Amor Singh Tisu murdabat Tenzing Rongpi murdabat We want Justice! We want Justice! Tolama Karbi Anglong District arlo highway ki bana men pen ka chopang lim laba alam ya kimi kalilo ke damtar ni sadame pinana to me expose pon lo sadame Karbi Anglong Thomas Council Land Revenue in charge pen thangna ta side eng pon pe lapen kang sai pon ave jok si pinier ni ta rong sordum tangga chilong ang bedelo la an de tali hadak corruption bangke aphiong bathuong son se nang nak lo sai jok je rong sordum pinana to me High Court on writ petition ki pitu madolo son thak se ni litum sar me rong sor me chingki chingwa isi public interest po men pen isi PIL sar me Guwahati High Court long piglo PIL number bangke case number 10/2022 pilo lapen insai bom si ningkan isi api ni litum hala dak long kapaklang pon an ke chok se kapaklang pon an ningkan isi api ke High Court Chief Justice pen isi lam toy pilo hala bangso lam toy long mela puson heno nang litum ke chok che ke le kopi si doma council aphan paklang damo hala so council aphan nang litum bangso paklang damo hala so teng pen common ma fake beneficiary pen chenglo kon anje longle anam che long nei ma alang litum la bangso allu na paklang pu pusi hala tum pen chief justice pen ladak council aphan isi lam toy pilo la so teng nilitum dak representation thonnam lo secretary saban sadame piniar nianta alang litum la ke chokche fake beneficiaries kornana se porta ka chesalama ajatma ko an longre chelong ima rong sordum annam ko ma piniar nian paklang haide lo la sila dak paklang haide da thebang ke litum non kama thapona ko ke alang litum kang fudo ko ka joini si piniar nianta la so alu ba paklang haide lo mate court alam toy banglang litum pate pek de lo la pon chot kali lo alang litum rong sordum han kilong bek nangi compensation pinang kokna pusalang litum la bangso ka che pheri po men pensi paklang ha heder lo lapen nilum pa chuhe sa me council gheraw side eng pon lo lapen pini sa me nilum effigy burning do pon po akhe Amor Singh Tisu Land Revenue in charge EM lapen Tenzing Rongpi joint secretary akhe hai against alang lidum court alam kapate pek ajoin ni lapen Karbi Anglong Thomas Council EM akhe hai Land Revenue in charge Amor Singh Tisu lapen joint secretary akhe hai
tensing long pian kapachini alam thegalan vetlo Sony alam vet nang litum makang sai sinang pijima made gel sinang thamima laga nang litum le chong bai igno Hibange non ke theglong teng no polarang go pipo se pipedet ma polang nam lo patang na omor sing ti so ma sila dak long bangke kapcherap dun dokok made alang li ziket toy pinak ko si pinier nianta akang sai pipon pedelo la pendong sordomanta pipon pedo non he kiduk det kiboy det arong arat akhi da along le chilap si hala long le phelang ga pin pin atum sa ameng ke satak non nang litum langam tha ken sing long pia ke hai he kona pen salang li lana khi da pen salang hem thepo chi kim no la pen alang li omor sing ti so aninga chi then nai turun dong ti kona pen salana gari sari ke chinam lo na khi da lo alang li salary ko an lo lai chpak lang thek jima rat pen la ke direct dak klang da ko chopang li matang ka pen si ronga so atanga chi chot pen si alang li tu ma hem marim ke chikim bo se klang dak lo la pen la dak long bang ke a hirjumi pidun bom ganu kapre kali omor sing ti so ke hai masi alang li hirjumi ke pidun na joini si a kaprek mondol ske to ma la puson chiplang hai de lo la pen omor sing ti so aphan rada tum jongnun sip sip pudun de lang pelotang te monam thiki bang gila me solar project long la puson alam king do da thek la pen kapre ONGC pen checknok non son hala four lane la pen airport long la puson alam do pigi as omor sing ti so ke la bang so EMR pu ki dengi ka alang li a ot ma sabilu la prabjin me lang li sunang pu dungi puji a demand mangala hen Ado pe nang le pulo der nang nak lo la sikapate pek der joini sini duma ningi phophe pen se la hai dhana bana pina ko lo ma de pressurize pina ko lang litum put hot kapachiklem ji la pen la puson le dambom lang patang le sai joge ako high court long sa me contempt of court bang ni lumi pinang ko po jong se akaprek alternative avidet lo patang khai ko raponi lip MSC consensi parlopon angkang apar langsung mepi arong ameker Peter Lekthi ahem PMAYG ahem su kedam tang 2018 lapen 19 aning kanmensi kimrang ponlo bon sami ningkan trok an playing that piece me Labang so ahem su kikim pi patang pi pon pesi non bangke pangram su sonsi pang mandet lo so ahem su kikim kerang pon atum labangke Samson terang lapen Timothy teron tumahan lo bon sami labang so ahem su kikim kerang pon ja phan atang ka an bangke first installment lapen second installment sami en pon thailo Labang so ahem su kikim kerang pon patang te pu boy fit sami blog gram sevak Bimal Malik video AE lapen JE atum sami kahumbidam bang inunata avelang Digital India lapan ki Parivartan Sarkar atumpen Karbi Thomas Council CM Dr. Churam Ronghang Sarkar ke pangtang kringapor hutpen sbi apar langso mepi along abang ke Sarkar atumpen ki duwok ara tumpan PMAYG hemsu kikim kerangpon patang pipon pededlo Labang so hemsu kikim kerangpon vek abang phuatum supervisor Samson terang labang ke langso mepi hawar majority ron arong amekar lapan ke Timothy terang labang ke langso mepi hawar risak thepi Bina sing teron arong amekar pusi pachini pon laban ke langli ke nilip development block VDC chairman anghoi semi ki tang abang phulo pata pachini pon labang so hemso kikin kerang ki patang pon je phan ki labang he bang phutum si tangka semi ing sopon laplo hemso abang phu kelong vega bang phu bang ke non bang ke ari phulong super phu lok an betlo lasi ki duk de join sil bang so hemso semi prop jin pen nabat tang pi pon veg nang ji pusi labang so hemso kelong vega bang phu pen chuni pe de pon ke klem nan bang ke ladak nili tum rong si le he tame la paisa ke en ben join ni si la tum danak patang hek sedal he paisa en bota he ni en adlo samia kamang ke chun sedal a hem bang na patang pi pede yat le he paisa bata ne lai tang paisa bang bota he ni lo ke lai ta no na ki chang ba malat no na ki bang pe pin no ke bang la tum bang ke la nang ke dang tum me bota he ni lo he na lang ke patang pu bom lo he ke pu ke tame patang pi pede le Nanti nali pila la teman pu juga patang wek ni patang pu no oh matha ke la pu le he na jong si nang patang i pi nang patang jong si neng hang pate nang patang pi nang pu pia le di hen dang chin nang di da Pai ni pai thongkep arni Karbi Farmer Associations atumpen merhanga sai hemalong pharangke amai indipon labangso pharangke amai along Karbi Farmer Associations achun bang jitumung pen kening jepon atengi dipuru Samson sing inti Milberry anung along non ke salam bom lake project ke salam along sami Karbi Farmer Associations asai hem masapuki pon deji dokoglo lasi Karbi Farmer Association asai hem mangki nampang jok bibek thapusi jitumung pen chunuri pon dak old student hospital be non do bom dim office chikim chulo ladak semi son chikim bom pen non ningkan thom pleng der aku isi project nang deng chulo lo abir pen kunon mate juntu ladak ke do bom non so kam ni klem pom committee tu musame pinianian
notification punon ba ki pachini punon official ni tong han pali lelang la si langdam ad lob lote jong si officially pen around tang jong si langdam lob lote lang tong phan ki pachini ke lahen lo je la so office ki priji phan mate la so office ka ke blog je phan galang to misi notification mate notice alo no pali nang je polo sita mon isi kalchulong alam nang ke la lo je non la so box e klem bom la so scheme along on dak lek semal bom scheme along I in charge but as secretary la so project long secretary in charge posipu alang li si non dak ala contractor tom phan bidi lang no ki pi bisini lu mal julong lo je alang ni bidi lang no ki bang son lo arju nang ne lo la pen pachini lo patongan bisipu nasi jong si nili tung jong si consider long le mate department long le sini tum kn pen ajok si jong se consider sor mate secretary sar hatum secretary by do tum jong si aning hang ling claim i bulo tang te pinier ni department along le pwd along le agriculture along le bang pona so tum bang aling hitum cerai bom lo ila men pela thela e kal beng lo ratum chini lo kal de dikpa de pwd long le ko nil tum office no sinang li ching hon bete sa thalon isi bang dum han pangjok pira la so office anil dom han na pangjok pitha athe na athe jong si langnam lo bote 6 meter tabelo non la board bandari wal pen adak ne akele gedam ke CCM sanang lila so ani song se lang jana li phan ni tum Karbi farmer station hin ban chuning rilo 10 meters mate 6 meter bang ni tum han akele nampak ke kui ponra ni tum Karbi farmer station asa hem na ni ting hong pen panjok pi pon tha ako kali pote unie dat binong ko bade nangli dak bok terai nil to phan nil to masai hem akaprek chelong le ko te bok terai nangli nang thik pi pon thap si tum media hin pe nangli phan chun glosa Lakhain ko rapon nilip MSC consensi ke parapon khura hidi rong amegar son ru ke so ke pangji lemang ke chiklojonian so setang lo Lebang so ke so pen ke pa mezi aphan pura chuklia hospital along ansami ponlo bonsami hadake pa miun elebu pen joksi di futhot di fu medical college and hospital along si chepon thulo lapen ke di fu medical college and hospital along spe asona asarlang and ponde pen phi x-ray da kuri ponlo lapen ke doctor atum pen sami lebang so ke so ke langji aphan ke dake awar sayawi lasi di fu medical college and hospital anle chepon noi pusi puthot pachini pon thurong lo son kro ahem to ke kituk tactic kichu movie tactic longle philangle che jorla pubai phir sami labang su ki su ke chelang ji aphan ke dor im e lasi Karbi Longri Abirta council CM Dr. Tram Ronghang lapen MSc Pawitro rang pi atum pen labang su ki su ke chelang dam ji aphan nangra vek tha pusi son khru achor sangpi militok BP lapen ke kura hidi arong asar atum pen chuni ripon lapen kumani aning ki me abang phu bang phia tum pen jongsi kerap dun chin ning hang liputang ti Google Pay number 1901834285 lapen ki bank account number 203290217 along humri ignon to nilige ason ga prekali ho nili he masor kisu so o an pinangar ji ding lo kisu sitami ciklojon thoman bag dulu dak rong lom nili tum chilang lo rong lom doctor pina chilang lo sitami dak lam ta un e son lo amaku di fu medical college nili tum chipon lo ama singke hada check up se lang lo masi hada ta un e person se doctor dum tanang puig lo pinelo di fu lo se problem do aposi hago hati le chipon ing pasenili tum hanang puig lo ama senili tum ke matha thek thek de lo e bidi ke jurlo tangka ke chilang i son nangka we hemri thita me chu jor eta thang da we nasi e bidi ke jose sar to li ram rong hang tama long
sar po betro rong pi te ma long ki rap chu hang te nang pi ji ma puning thi si ni li chi pak lang du nang li tu ma long chu ning ri dun lo je ni ta nang pi ji bang phan ki pi ni ke the ngon long pot pu si chu ning ri dun lo la si nang rap ik vek tha ni li hem sor su pi ka the ma ni li tum ke duk ta duk pi ka pot si nang rap ik vek tha pu si sar to li ram rong hang tam phan si tam mi chu ning ri dun lo kiso se tame ego hati se tame chi pon i pu ve ni litum ke chi jorde ra son thang da we aposi nang rapik lek tha sar posi nang litum long bi the chuni ri dun lo ni li ge lan ve lo ni Joro parpik lo media ke hai tum dak ni to hem duk det hem sitame ke wang pot ni li me kar hem ke wang pot lang tum phanta chun joro parpik lo na si puthot ni li hin pen ka chuning ri ison soni ke la hello athema dak ni li me kar son kro alang li kisu jiklujon thom bak do lo angli kisu pangji la pen dak ni li hin pen si dak rong asar hoi pen ni li hin pen se lang lo dak midi suke hala pc along ta pon lo la pen sonak taxi mechi chaji mini pu ka pregyam doctor stame ni tum mane palang iglo la si dak pen un ei po masine tum medical college along dipu chipon igdal la si chipon det pen a fees tame hadak sitame ako kodokowe x-ray pine kuri lo la pen ke penangan hadak lang lo sitame x-ray report kodokowe bangke dak un elo pamasi nitum hem chi wan thu det lo la si nili hin pen ka chuning ri kang tung alang li hem duk pik la pen ke alang li hem arit chi jor et sitame alang li ki meji si che lang dam ye phan dor dedaji athema akiso bang la aphua long isi ahormudo posonsi doctor tum pulo la si dake aphu lang doctor ave aposi Guwahati medical college le chi ponoi posonsi nelitum phanang pulo amase nelitum ta mathayat pen ason gawi pen apot kiduk det pen pot nelitum ta mane puthot hem an chewang thunang koklo non bangke pu tar si nilitum bi koklo nasi alang lilong ka chirap dun abang awi pulutang te also phan ke luplot po system asi non ke man igdalo lasi nilhin pen ka chuning ri kang tung athema ki choro ta choro lo nili alang li phan ke inu karju dun long chot la pugli mek hinida thek dun long ason nasi Karbi Anglong autonomous council long ka chari pon bom atum Pobitro rong pila pen ke elituma akching honai asar lo tuliram rong hang alang litum penangan akirap pilo la thek don long lo la posi nilihin meta alang li no si karju long shot la pukali mekhini benda thek don long lo alang li akirap abangke asalang li phan nili kai ki sitame alang li pen chingki long le sitame alang li phan nili kai ta ning samo rata phan ke rap ason ke thek don long aposi chuning ring ingtung te puan lo chuning ri re puan lo sitame jitu nilitum ta kisung nangli thuro ko masi alang li phan puthot nang chirap dun vek ye phansi nilihin pen chuning ri lo an su se alang li ki claim ki dam long stame nilita chirap dun ji nilitum rong sar hoi pen ta lasi nilihin pen ta alang li phansi ake hai doctor tuleram rong hang alang li sitame puthot nang chirap nang chitu dunia phansi nilihin pen chuning ri lo Pini Karbi Longri Abirta pan ki lan bang sikang ton piglo domi thakme kardom